hashize undi munsi arambwira ngo umwana yagiye muri koma, mbona ko ibintu bikomeye. Ndirukanga ngeze mu Rwanda asanga madamu kwa muganga, asanga umwana asigaje aho gato ngo apfe. Hashize iminsi umwana arapfa, imfura yanjye. Tumaze gushingura hashira iminsi ambwira ngo arababara. Nari mu minsi yo gusengerwa kuba pastor. Kuko igikorwa cyo gusengerwa ntari kugisiba kandi madamu yararembye. Turi muri ivyo bibazo no gupfusha n'ibiki. Madamu araremba, baraterura bazana mu birori, baramupfukamika ariko bamufashe mu maboko kuko ntiyarashoboye gupfukama. Basukaho amavuta nawe bamusukaho ayandi. Uzanyura mu muriro ntuzashe. Umuriro nawe unyuzemo. Uzanyura mu mazi ntazagutembana, amazi nayanyuze. Dufata madamu turamujyana muri vya bikomere twari dufite, niwe yatuyoboye kuko niwe yarahazi muri icyo cyumba. Tugeze ku muryango w'icyumba arambura amaboko, aravuga ngo ho nashaka kugera ndahageze. Ayo maraso na ya Yesu cyakiganza nacyo nije wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo Yesu Kristo. Shuti bakunze bikamba Karuvali TV, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe bifurije umugisha w'Imana aho muherereye hose. Turabakunda, turabasengera kandi turabazirikana uko bukeye nuko bwije. Namwe mudukunda muri benshi. Reka rero tubifurize kubaho mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri aho muherereye. Tuzi ko dufite abakunzi Burundi, Tanzania, Uganda, aba diaspora muri Amerika, ni benshi. Kandi mukunda ijambo ry'Imana kuko hari abantu bajya bibuka Imana yabakuye bakavuga ngo dushingiye aho twaturutse ntitwatakaza gukorera Imana. Bene abo rero nibo Imana ikeneye mu gihe nk'iki. Kandi ni ukuri reka ngubwire ngo kuzirikana aho waturutse biraza guhesha Imana icyubahiro. Uriya gukomera kwacu rimwe na rimwe ntabwo bivuze ko dutakaza icyo twari cyo, kuko nubuhamya na amateka. Rero ndashimira Imana idushoboje kuboneka none hano kuri iyi kamera. Reka shimira abantu bako subscribe, reka shimire abadufasha, reka shimire nawe watera inkunga iki kiganiro. Imana igumugisha. Uyu munsi rero ndanezerewe umutima wanjye kuko ndi kumwe n'umutumirwa ngiye kubereka mu muzi muri benshi. Yakoze umurimo w'Imana cyane, uyu musara cyaho gukora ariko afite amateka. Ndagira ngo uze ntukureho pakwa urangisha. Ariko nkuko bisanzwe mbere ya byose reka twiyambaze Mwuka Wera. Mwuka ndakwingize ngo umanuke uzubane natwe muri gahunda zacu zose, tuze gushobozwa no gukomera dukomejwe n'imbaraga z'ijambo. Kandi ijambo ryarambiye neza ngo abakumenye ntibazigera bakorwa n'isoni. Ndagira ngo uyu muntu tureba natwe ubwacu dukomezwe n'ijambo ryawe. Urakoze kunyemereye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Reka rero n'ubundi nkuko bisanzwe mbere ku mutumirwa wacu. Karibu kwikamba Karuvali. Urakoze Pastor Steve, Imana iguhe umugisha. Amen. Nanjye nejejwe kuza hano kwikamba Karuvali nje kuganira nawe. Imana iguhe umugisha. Watangira ubibwira. Bakunze bikamba Karuvali TV, asifiwe mukozi. Amen. Turabasuhuje rero tubifuriza amahoro y'Imana, kandi amahoro y'Imana abane namwe abari Australia, Canada, aho munzi hose kuko ndabizi ndazwi. Ndagerageza kumenyekana ariko nubwo ntaramenyekana cyane kugera ku bandi bose. Ariko nanjye mfite igice kimwe cy'abantu benshi banzi. Hari abanzi mu mateka nanyuzemmo, hari n'abanzi mu ijambo ry'Imana baranzi. Nitwa Pst Nshimiye
yego mushumba blessing miracle. amen. Yewe nimba mu cyaro ntago mba mu mujyi wa Kigali. Niberi Huye. Huye. Huye ni heza. Oya ni heza cyane. Kugira ngo muzaze Huye namwe. Amen. Ya barakumenya abantu ndatekereza nkuko bisanzwe. Ubundi Nshimiye ni muntu ki? Nshimiye ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Ndi umushumba. Amen. Ndamuvuga butumwa. Amen. Murambona namwe kuntu meze. Ndacyarishimiye ndi wawe. Amen. Ya mu byukuri ikintu ngewe numvise twageza ku bakunzi b'ikamba Karuvari ni ikintu bita ubuhamya bwawe. Nshimiye ndabizi kubwiriza, ndabizi kuhanura. Ndabwiriza. Natwe twagiye tugira umugisha ukaduhanurira no umugisha rero. Turashimira Yesu ahakugejeje. Inkuru ni yawe nabonye uburyo wapfushije umugore, ugapfusha umwana, uburyo wabayeho nka kiriya gihe. Nshimiye ndagira ngo utubwire imva n'imvano uko kugira ngo bira bintu byisangemo mbere yaho hari Imana yarabikubwiyeho. Ese Imana yakubwiye ati nubwo urongoye ariko uzo umugore azataha. Ese niki ni nanaye makuru wari ufite ndetse bituma ubibamo ugakomeza ukamira kuri ko ngewe twese tugira emotions zitandukanye. Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo akaba yanava no kumana kuvuga ati ngewe niba Imana inyiciye umugore ubu ni Imana nyabaki, Imana kinyiciye umwana. Apotre Gitwaza yigeze naramukurikiranye avuga ukuntu yafushije umwana w'imfura tonko ngo ajya kure cyane amubwira ati se abanyarwanda bapfuye bangana iki. Noneho urumva ko byari byamutushije kandi nyuma Imana mo abana abasore ariko none nkibaza gupfisha umugore niki wabwira abakunzi b'ikamba Karuvari TV n'abandi baza gukurikirana? Pastor urakoze. Nari maze iminsi ntabivugaho. Yego. Ariko kuko uri inshuti yanjye reka mbivugeho nanone. Amen. Kandi n'abantu munkurikiye ndashaka kugira ngo namwe mbaho ubuhamya aho warugeze wumva wari wihebye uhita ugarukira. Yes. Pastor urabizi ko twakoreye Imana. Ndabizi cyane. Gukorera Imana ukagera naho wumva wiyanze umubiri wawe ukawuha Kristo. Imibiri yacu twari twarageze ibitambo. Yego. Bishimwa no Uwiteka. Amen. Nanone twari dufite ijambo Imana yagiye ivugana natwe kwizatugirira neza. Ariko rimwe na rimwe iyo umuntu yatureba mu nkweto z'abadamu twambaraga, ndibuka umumama umwe yari yangabiye ipantaro ifite imashini hano ku kibuno inyuma. Zari imbabazi n'impuhwe wari umuhamagara mbonamwo, ariko nawe adafite yumva mpaye aka gapantaro nawe yambaye nakikingamwo iminsi gakomeza. Kugeragezwa k'umuntu si bisobanura ko Imana yaba yaramuretse. Yes. The love of us forever die. Dawidi yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntarababazwa narayoba. Aravuga ngo kubabazwa kwangiriye umumaro. Demi frere aski for ando. Kugira ngo nige amategeko wandikishije. Amen. Mu mubabaro niho tubonera Imana. Yes. Nashatse mbikunze. Yego. Nkora ubukwe mbikeneye. Yego. Cyane ko nari mfite nza kudemando ski for a dry. Nza gutabara. Yego. Nkomeza nkorera Imana nkuko bisanzwe. Yego. Kuko numvaga nteye intambwe. Intambwe ikomeye abagabo bose batera. Nk'iyo wateye nk'iyo nateye.
kandi nari nejejwe n'urugo mfite. Yego. Nari mfite umugore mwiza, ufite ubwenge, yize, kaminuza n'ibiki n'ayandi n'ayandi, umwana wo mu bayobozi, umwana wa generali. Iyo namurebaga nabonaga ari ijoro rito kuri jye, kuko ntabwo yari akwiye kunyemera ukurikije ubuzima narindi. Yego. Umunsi reka mpere njya kumurambagiza. Yego. Yari atuye hano mu Kiyovu. Ndagenda negama ku ipoto yari ku gipangu iwabo. Avuye mu mujyi arahansanga arambaza ngo waje kumara iki? Naje kureba wewe umugore wajye. Yaransetse arongera aranseka kuko yabonaga nta buzima mfite. Ni wowe uzambera umugore mama w'abana. Jambo rya mbere yambwiye arambwiye ngo mo Kigali na Jari ntibirahura ngo bihoberane. Jye nawe ntabwo twahura. Ariko muri plan y'Imana yari ifite aho izaduhuriza. Amen. Uwo nguwo ubona yakwanze uri mutereta ukabona nta kubwira neza siyogope. Yes. Yesu ni mambo yote. Hallelujah. Ndani ya yote. Ndiyo. Icyo nshaka kuvuga ngo yagize igihe aranyemera. Muri bwa bukene aranyemera. Muri bya bibazo aranyemera. Dukora ubukwe. Turabana. Umugore n'umugabo. Sheri shushu. Tembera. Twari dukundanye cyane. Byangira urukundo. Yego. Urukundo nkunde. Njya mvuga Imana niyo ya mbere. Birumvikana. Uwa kabiri n'umugore wanjye. N'ukuri. N'abana banjye. Mba muri ubwo buzima bwo kuvugira Imana urabizi. Nazengurutse u Rwanda mvugira Imana. Cyane. Nzenguruka amahanga, nagenze mu ndege nyinshi. Sinzize n'imibare mvugira Yesu. Igihe kigeze turabyara. Kandi umuntu ashaka kugira ngo abyare. Nibyo. Tubyara umwana w'umuhungu mwiza bitaga Brian. Murabona namwe sindimo. Mu bantu babisindimo. No mu bantu beza sinaza. Ariko ndi mwaye. Yego. Urafashwa. Birumvikana. Mba muri ubwo buzima bwo ariko nanone sinari nkize sinari nanakenye kuko nararyaga ariko mu magambo make reka mbitomora nari nkenye. Yego. Ariko sinari wa mukene w'umutindo w'umuhanye. Yes. Kuko nari impunzi umugore mba mu nzu nishura bagomba kurya n'umuhungu wanjye Brian. Nari mfite umuhungu mwiza. Ndamugutura. Yari umuhungu mwiza cyane. Hashize igihe njya mwivuga ubutumwa. Madamu ngeze i Bujumbura arampamagara. Arambwira ngo umwana aragwaye. Musi wa mbere azakira. Musi wa kabiri arambwira ngo sukugwara ararembye. Ndamubwira ati sinareka ivuga rutumwa mpagarara mu cyanditswe kiri muri Yohana 11 ku murongo wa 4. Iyo ngwara the one presque for siyo kukwica niyo gutuma izina ryayo rihabwa icyo. Amen. Madame arakomera kuko ntabwo yakundaga kunsteresa ndi mu murimo wayo. Yego. Hashize undi munsi arambwira ngo umwana yagiye muri koma. Mbona ko ibintu bikomeye. Ndirukanga. Ngeze mu Rwanda sanga madamu kwa muganga. Sanga umwana asigaje ho gato ngapfe. Hashize iminsi umwana arapfa. Fura yanjye. Habayeho guhoberana na madamu ndamubwira ati komera. Tuzabyara undi. Aho Brian yavuye hari abandi. Tumujyana mu Maroc.
tugeze kuri moroge nyene turataha. Humura nzagutera indi nda uzabyara ati yego sheri dutegure ko ndushingura. Okay, ku munsi wa gatatu umwana ari muri moroge madamu ati ndumva mbabara. None urumva wabara gute? Ati ndumva mbabara ingingo zose, umubiri, ibintu byose. Okay, uzakira humura, bukeye tujya gushingura. Tumaze gushingura hashira iminsi ambwira ngo arababara. Nari mu minsi yo gusengerwa kuba pastor. Kuko igikorwa cyo gusengerwa ntari kugisiba kandi madamu yararembye. Turi muri ivyo bibazo no gupfusha n'ibiki. Madamu araremba, baraterura bazana mu birori, baramupfukamika ariko bamufashe mu maboko kuko ntiyarashoboye gupfukama. Bansukaho amavuta nawe bamusukaho ayandi. Yes. Madamu igihe kigeze turataha. Tugeze mu rugo hashize undi munsi arambwira ngo ndakeneye kujya gusenga. Urashaka gusengera hehe? Ndashaka gusengera ku Muhima, mu cyumba ngisanzwe nsengeramo. Nabonaga yakize. Mpamagara inshuti yanjye yitwaga Inosa. Ndamubwira ati mbabarira umfashe untwarire madamu gusenga kuko ansabye gusenga. Tese umuntu arembye gucyo yashobora kujya gusenga? Nibajye Steve nibajye bavuga ngo uzanyura mu muriro ntuzashe. Yego. Umuriro nawe unyuzemo. Yes. Uzanyura mu mazi ntazagutembana. Amazi nayanyuze. Dufata madamu turamujyana muri vya bikomere twari dufite. Niwe yatuyoboye kuko niwe yarahazi muri icyo cyumba. Tugeze ku muryango w'icyumba arambura amaboko aravuga ngo ho nashaka kugera ndahageze. Arambwira ngo ahindukirira umukobwa twari kumwe aramubwira ati muzite ku mugabo wanjye ntimuzamukubaganire. Nanjye arandeba arambwira ngo ntuzigere uta igihango cy'Imana mwageranye, uzakomeza uyikorere. Madamu aba arasinziriye, asinzira muri cya cyumba, aba arapfuye. Ntabwo nigeze nemera ko yapfuye, birumvikana kuko naramukundaga. Naragiye nkora kunda tirika ntiwagendera ntiwansiga, ariko yari yagiye. Icyo wambujije ni kimwe, wambaye ngo upfusha. Hari Imana yari yavuganye nawe? Yego, yabimbwiye inshuro ebyiri. Twarajyanye mu bitare turasenga, twari mu bukene turasenga. Imana ivugana natwe ibintu izadukorera. Ivyo turi mu uyu mwanya imbwira amamodoka ayo ndi mu uyu mwanya, imbwira ubuzima ko buzahinduka. Uyu mwanya bwarahindutse, ariko igeze kuri madamu iramubwira ngo wowe nguhojeje amarira. Urumva yarirangije kuvugana nawe. Wowe nguhojeje amarira, ntabwo uzongera kubabara. Nkujyanye ngiye kugutereka ahantu mu munezero. Twese dutera haleluya ku by'ibintu yari itangiye, yari imbegeye. Yarumva kuko Kameme nawe ibyo bintu yagomba kuzabitura. Nyine dutaha muri wa munyenga, igiye kuguhoza amarira dise ntuzongera kurira. Amen. Hashize igihe ubwo nsubiye inyuma. Hashize igihe mvuye Uganda Kampala kubwiriza mu giterane, ntiryamana nawe. Imana irangenderera, ndota imbere yanjye y'igitandi wanjye hari sirike. Nyipfundiye mbona nka madamu. Ndamaze ati madamu wagezemwe hano gute? Ati hari umugabo yanjye yanyemo. Yasaga gute? Sinamubonye mu maso, ariko yari yambaye imyambaro y'umweru. Wavuyemwo kwa hari mu rupfu? Ati simbamo.
naragiye ndasenga nzamuka imisozi ndurira mbwira Imana ati sinshaka gupfakara, ndaririra Imana ariko Imana iranyikarumana, iricecekera, ikora yavuze, yego, igakora itanavuze, yego. urumva yarabimbwiye, ikitambwiye n'umwana, yego. nabajije Imana ati kubera icyo utambwira urupfu rw'umwana go, irambwira ngo umwana n'umuziranenge, kandi ntubabazwe nako bagiye, ushimishwe ko nabakiriye mu gitabo, ushimishwe ko babonye ijuru. Haleluya. Igihe nikigera nukora neza, dore nkusize mu isi nawe uzabasanga. Ubu nagereje kuzabona abo twatandukanye nawe. Yes. Haleluya. Haleluya. Ntubone ndi guseka, ntabwo ndi guseka kuko wenda ibyo byabaye, ndanezerewe mu mutima. Sinejejwe nanone kuko yapfuye, nejejwe n'ahantu hari. Yes. Madamu tumujyana nawe moroga turamushima, araramo, tumuvana muri icyo cyumba tumujyana ku bitaro ku Muhima kuko niho hari bugufi, arara muri moroge, twari tumujyanye gusenga. Hari mu gihe cya Noheli. Hararamwe iminsi ngaho 3, kuwa 4 turamushingura. Sinzabyibagirwa, ikintu ntazibagirwa gikomeye cyane, aricyo wambajije, kuko navuze byinshi utambajije, ahubwo ndashaka kugenda maze gusubiza kimwe mu byo wambajije, ndashaka gusubiza icya kabiri. Izihe mbaraga siko wambajije? Wazikuye the one play ko bukivuga Imana uyu munsi na kiriya gihe turahanura nizihe mbaraga birevo ngo muzahabwa the pango wascribe, imbaraga umwuka wera nabamanukira. Njye mbabazwa ko muri ibi bihe nta bantu bacyuzura umwuka batinze mu matiku, mu magambo, mu bitambo, mu maturo. Gutanga ituro ni byiza, gutamba igitambo ni byiza, ariko abashumba benshi dutinze mu maturo, mu bitambo. Hari ibintu Imana ikora uko watambye. Yes. Ivyo ubanza bimenye uzajye nayibwira abantu. Hari ibintu Imana ikora uko watambye, nanjye hari ibyo yankoreye uko natambye, ndabiza kweli. Igitambo kiremewe, naragitwaye ndagiterura, ndashaka ndabivuga mu kanya. Imodoka ebyiri mu gihe kingana gutya, Imana biragaragara ko imwe ntirangera ariko yaraguzwe. Amen. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, namaze umwanya munini zekereza kubimbayeho. Hari kuwa 6, yego, kandi nagombaga hari kuri bonani, hari kuwa 6 nagomba kujya muri overnight. Ibi mvuga ni ibintu byabaye. Yes. Nzakurangira n'umuntu uzatumira, yego, azabivugamo. Ndavuga kuri overnight ya bonani, ntabwo ngomba kwicara ntagiye gusenga, nubwo ndi muri iyi myako n'ibibazo n'ibigeragezo. Iyo tugeragezwa tugira abafana, siwe yabona. Imana avugira seka itatabaye. Igihano kubera icyageragejwe. Yego. Bya ni ibyaha bakora. Yes. None se Yobu yageragejwe ari uko Imana imwanga. Demifodra Daniel mugobo gw'intare yatawe ariko Imana imwanga. Saduraka na Meshake na Bedenego mu itanura ry'umuriro ntiyemeye ko bageramwo, ariko Imana irataba. Bartolomayo ko bamubaze bamukuraho igishishwa cy'uruhu, ariko ntiyarinze ava mu mubiri akivuga ngo uracyari yama. Yes. Stefano ntibamuteye amabuye barayamutera, bageze ku ibuye rya 3 bisobanura ngo ubutatu butagatifu, aravuga ngo de poski de for drome, nimureke mbabwire ndamureba.
arababwira ngo ndareba ryakamba ry'amahwa nimungirire vuba ndabona ateze amaboko mu vyago no mu makuba. Imana ni Imana. Imana izahora rero. Ninjira mu rusengero. Yego. Huzuye mu gatsirata kwa Bishop Innocent. Yego. Jehova Shalom. Yego. Abantu bose bambonye ninjira kuko nkunda kwambara amakoti murabibona. Nkunda kwambara neza. Ndabizi. Abantu bose babona ni igikuba gicitse kuba ninjiye mu rusengero muri byo bibazo. Ndicara nyene nk'umunyacyubahiro urabizi. Ahantu nageraga, ahantu bari banze hose nageraga. Icyo gihe niyo ntabaga ntafite gahunda yo kubwiriza barayimpaga. Kuno kuri. Koko ngombwa ko Yesu. Ndangije. Innocent aranyongorera ati muhanuzi w'Imana, prophet. Tikarame. Ni karibu turakoze. Ati mbese ibihunyuzemo kuko bari bazi ko iyo ngeze ku ruhimba ari izo mene. Kandi n'ubu ni izo mene. Yewe nta cyankora mu mwuka. Ibigeragezo ibiki nta cyankora mu mwuka. Kuko ndabizi. Hari icyo wavuga. Hari ijambo wabwira abantu kuko barabizi kuri umuhanuzi wabo. Buriya kanwa kacu iyo batubwiye kuvuga kaba gatemba amazi. Iyo wahamaga. Yego. Hari uguhamagagwa pastor. Yego. Hari no gutoranywa. Yego. Abahamagawe ni benshi. Ariko abatoranyijwe ni bake. Haleluya. Babarira uvuge ngo amen. Amen. Ayiwe. Nanone dufite abantu bakozweho rimwe. Yego. Impumyi bayikozeho batubya kondo bayikoraho rimwe. Yego. Barayibaza ngo rareba iki. Nibi. Dufite abantu bigo babapfunyikira ibintu bya feke bakozweho rimwe. Abo kunywa inzoga ntibabitinya. Yego. Gusambana ntibabitinya. Yego. Kubeshera Imana ntibabitinya. Ubwabo bagonze umusaraba. Yes. Nubana n'abana niwe kunaniza ni ngombwa. Na pole kosi. Innocent amikoro. Ariko ndiho ntariho. Urumva ibikomere bibi. Yego. Ndangije gushingura umwana. Yego. Ndangije gushingura na madame. Yego. Imisara bikiri ku mutwe wanjye. Yego. Ibiri. Imisara bibiri. Wa muhanuzi. Wa wundi azwi mu gihugu. Wa wundi yinjira mu kindi gihugu akavuga ngo profeta yaje. Ariko ibyago n'amakuba bimukira. Dish. Uwiteka. Debo watira. Komeza muri byose. Kamugiriza. Akamukomeza. Si ngombwa kunyumva cyane. Ahubwo iyo nkorera ikunyumvisha. Amen. Innocent amikoro. Ndagira ndahagarara ku ruhimbi nkuko mpagaze kuri aka gatuti. Yego. Ntarabumbura umunwa numvejwe ribango bucicitse. Ita nkuko naba mpagaze urabona kuntu mpagaze. Yego. Nkuko naba mpagaze numvijwe rirambwiye ngo reba mwe. Ngararama. Maze kurarama mbona umugabo ari kumanuka. Araza ahagarara ku mutwe wanjye. Amaguru ye ahagarara hano. Amaguru ye aramanuka. Ageze hahina amaboko. Mbona amaboko arayahina. Nayo yaramanutse. Umutwe we uraza ufatana n'uwawe. Numvijwe rivugiye mu ijoro. Ndi ku rugo ruhimbi ntaranasohoza n'iteranira abantu bari kuvuga ngo yaracanganyukiwe yarahahamutse. Numvijwe rirambuye ndi kumenya. Amen. 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 Ijambo rya kabiri. Kuko wemeye guhagarara ahangaha abandi bari kurira bari kuvuga ibyakubaye. Kuko wemeye ugafata mikrofone nko wayifata. Nzabana na. Hallelujah. Igihe cyari cyo
cyose. Imana ishimwe. Ijambo rya gatatu irambwira ngo niyo uzaba uri mu ntege nke nzakweza nkukoresha. Amen. Ijambo rya kane irambwira ngo the blood flows clearly in man nkwinjiyemo utazigera nkuvamo. Amen. Urumva isezerano? Yego. Ijambo rya gatanu ihita irambwira ngo nkwemereye kubwira aba bantu. Yes. Ndahereye ku wa mbere impanuro. Ijambo rya gatandatu irambwira ngo ntugabishize. Amen. Kuko wemeye nyuma ndangije kubwiriza, kuko wemeye kunkorera ndakwa. Imana ishimwe. Nta marira, nta gahinda, uzakomera, ntacyo uzansaba, ntazaguha, nzagushumbusha, nzaguha abana. Amen. Teleko sedepa. Ivugana nanjye. Imana ishimwe. Guhera uwo mwanya nambaye ikintu bita imbaraga. Urabona ikizu? Yego. Ikizu urakizi? Ndakizi cyane. Ikizu iyo kibera hejuru, iyo gishaje gishaka umusozi muremure kikawugwaho. Yego. Kikitaburamo ya moya ashaje. Yego. Kikavirirana. Yego. Inzara zikavamo. Yego. Iyo kimaze kwivanamo ya moya kiri kuvirirana gihita kigwa. Kikamera nk'igipfuye. Yego. Ariko ku munsi uke ugenda bikamura. Haleluya. Iyo yongeye kumera kirahaguruka. isubira gusa. Imana ishimwe. Haleluya. Delilo hibi wane skanto pina wazi hilo olihira pando skanto. Elepa. Uwiteka we. Imana imezete. Haleluya. Nahawe imbaraga zo kunesha, ntabwo nahawe imbaraga zinesha. Nahise mera aho ngaho, hubwo mera nk'ikizu kiyuburuye. Yes. Nambara imbaraga kuko abakobwa bari bahari. Yego. Abagore bari bahari. Abapfakare nkanjye bari bahari. Kandi urabona nari muto. Yes. Nari umujene. Mfite imyaka 40. Nari umujene cyane. Narambara neza nkabeko. Yego. Nari mfite agafresheri keza. Kandi nari naho karaje karacyariho gake. Oya mafuta y'Imana arahari. Iyi ni nema. Yego. Nagomba guhabwa. Yes. Kugira ngo imbaraga zimfate rero byarakomeye, ntago byanyoroheye. Zaraza zikaza zigakubita ibihe bikongera bikankubita hasi. Ariko bashumba bakambwira ngo rongora, ati sinshaka kurongora. Kuramo impeta ntayo nzavana. Nzayivanamo narabonye wanjye. Ahuye n'abagore. Birumvikana. Ashatse kumugusha. Nahuye n'abakobwa. Nahuye n'ibigerageza. Kigali noneho. Kigali. Ndi umusitari. Nta wita ko napfakaye. Kuko bajya bavuga ngo umuntu ntapfakara ari. Niko iyo ntuze icyo kinyarwanda benshi bakunda kukivuga. Ariko ibyo kuba ko bapagana. Yes. Twamenye ibanga aho tuzikira ndi mavuta. Ngiye kugaruka ku kintu bita igitambo. Yego. Ndashaka ukimenya neza. Ntabwo izo mbaraga rero ngere ku gitambo, ntabwo izo mbaraga zigeze zimfata ngo zimfate zinkomeze nibagirwe ya mibaba yarakomeze kaza. Rimwe na rimwe nkarara nambaye inkweto. Irindi nkabona sheri wa undi wapfuye araje. Yego. Uracyankunda? Ati ndagukunda gose. Turaganira kumva ndabiryohewe. Ariko
nkumva nanone ndi gusurwa n'umuntu wapfuye ndaranganira n'uwo muntu wapfuye. Yes. Guhera none sinshaka kujya kuganira n'abapfuye. Numva ijwi riramburiye ngo fata 500. 500. Kirushuka kwasko wagusenge apotre ngara ugenda upfukame kisi gitambo Kifatika. ugende upfukame wirukana umuzimu upfakara wirukana umuzimu wariwo wose. Nafashe igitambo kitubutse kivyibushe ngenda kugira ngo uwundushe amavuta ararutana tujye twemerana amavuta ararutana. Hari n'ibintu uhura navyo bigasaba bigukugwaho utanze. Nanjye naratambi ahubwo utamba gute? Ntabwo ushobora kubutambira mu bantu bananiwe badafite amavuta y'utambye bakajya kuyanywera suruduwi. Bakozweho rimwe. Ariko pastor uri kunyumva vraiment ndihonda byumva kabisa. Uvuye mu Rwanda ugasanga umuntu afite karande aratwita ikavamwo yindi kavamwo. Ukeneye gutamba. Satani yari abana bawe. Ukeneye kureba umuntu usizwe. Niba uzi ko umushumba wawe wasizwe muhamagara. Niba uzi nawe kagenda nawe akeneye guhumanuka nawe ahubwo mutabarize kuko banabi barahara batambye turahari. Ndagenda ndapfuka muti nyakubahwa mushumba wansize amavuta y'ubushumba. Nanjye nzanya amavuta y'amafaranga kugira ngo nyirukaneho umuzimu wo gupfusha no gupfaka. Narinzi ko ndambikaho ibiganza n'amaguru akandambikaho byose akamara nk'iminota 30 asenga. Yambwiye ijambo rimwe yarasetse. Ndamubaza ati kusetse? Ati nsetse daimoni wagupfakaje. Ijambo rya kabiri arambwira ngo sinkurambikeho ibiganza kuko nejeje umutima w'umushumba. Nkwemereye kuzabaho unezera ubuzima bwawe bwose. Amen. None wewe turakubwira ngo basitamba n'igitambo ukatubiza icyuya ntiwasenze niwambwiye iby'Imana ishaka. Iyo umaze kugera ku rwego rukomeye, iyo unejeje umutima wa pastor gitangaza kirakoreka. Uwanguriye imodoka sinamusengeye. Iyo nyigenze mba ndi gusenga. Yes. Bibi nanjye ubwanjye nyicayemo hari umugisha umugiyeho. None wabonye comfort ifite? Nayibonye. Byanga byakunda hari umugisha kuko biravuga ngo umuhanuza agacuma k'amazi uzagabana ingororano z'ubuhanuzi. Uwanguriye kamera hari umubyeyi yanguriye kamera ya $2,000,000. Yes. Sinigeze manura ngo iravuze. Naramubwiye ngo kuko unejeje umutima w'umushumba Imana igenda ikublessing. Yes. Ariko iyo tubabwira ngo ni mukore mwumva ko turi abateka mutwe. Kora nushaka ureke nta kizabuza abayuda gutabarwa. Iyo tajya kariya gafu kariya gatsima uriya mugore yari gupfa umupfakare nta kintu na kimwe afite. Iyo twari uratabaho. Amen. Elisa kumushune mu kazi. Pastor mumwanuka gucyo kubw'igitambo jewe natambi. Ntuzakimpe wenda giye sinja kugusaba. Uzagiha umushumba wawe ariko nanone nanjye nzacyakira ntukimpe. Na pastor nguyu azacyakira. Ngo pastor ngo naragumiwe ntago muzi aho mubohokera.
genda wiyereka umushumba. Kumwiyereka ntabwo ari kumwiyereka n'agahanga, genda uko imbaraga zawe zingana. Yego. Umubwire ati yewe mpagaze gutya, ariko maze kugura ibishingiranwa umusore yarankatiye. Iyo ni karande yo mu miryango yiwawe. Uzayikugwaho n'iki? Ikiganza. Utore ijambo rivuye mu kanwa k'umushumba, kuko ushobora kuba unkurikiye nyewe uri muri Amerika aho uri, ariko ijambo twatuye kuri wowe rikomaho. Yego. Iyo tubabwira ngo nibakore bumva ko ari imitwe, ariko nanjye kugira ngo ngere aho ngeze narakoze. Mwavyumvise? Natanze igitambo, ndatamba. Uyu mwanya ntacyo nshinja Yesu. Ndi mu bagabo bafite abagore beza, ndi mu bagabo bafite abana beza, ndi no mu bagabo bafite urugo rwiza. Ni naho wenda nagira ngo tugere. Urumva nyuma urakomeje, nyuma yo gutanga igitambo uvuye Bujumbura Kameme, nyuma kugira ngo wongere, nubwo tuzakubuza n'ibindi bice kuko ufite byinshi, ariko ni ngombwa ngo abantu bamenye ni gute wongeye kurongora. Niyo mpamvu ngira ngo ukomeze gatoya tujya ku musozo, wenda ikindi gihe reka tumere nk'ababirezirimye, tumere nk'ababipfundikiye. Tuzabyinjiramo neza kuko ndahari. Ubu mfite amagoro 6 nta kibazo mfite. Mbere yuko nshaka imyaka 8 yarishize, nongera gushaka. Wamaze imyaka 8? Namaze imyaka 8 nshaka mu wa 9. Wowe urapfakara mu mezi 3 ngo kandi usenga. Ndavuga wowe uriya mureki. Wamaze imyaka 8 utarashaka kandi usenga. Kandi se ndi umushumba ahubwo. Nyoboye abakobwa, nyoboye abagore. Niki cyagufashije? Dore na n'ubu baranyumva. Nta muntu n'umwe w'umugore w'umukobwa mfitanye ikibazo. Iyo yanarebaga uzi ikibazo nagize, iyo nabonaga umukobwa ashaka nko kuwushaka, nahita mubwira ati kibondo, umwana wanjye, mwana wanjye. Yes ashimwe. Kandi nari narahagaze ku ruhimbi ndabwira ati ntabwo naba narashumbye umwana nshumbye mu rusengero ngo nzagaruke nyuma ngo mubwire ngo ndamukunda. Barabizi ko nabibabwira keshi. Ujye kugo ngo umupastor akaryamana n'umuprotokole. Tureke ibyo gihe mvuga ibyanjye. Ibyo tuzabizaho kuko jewe dufite ibindi bintu byinshi twavuga. Tuwahanura ubu ngo bivumbere gatomoka. Nzagaruka to the bone sky flood ra. Ntago duhanura. Ariko turabakomeje. Ariko hari ikintu Imana iri bukore nyuma y'aya magambo. Ndi kucyumva, ndumva imirindi nyuma yanjye. Iyo inyuma yanjye mpumva umuyaga, ndahumva umuyaga w'ubutabazi kuri wewe. Ndumva ikiganza kimvaho kiza kuri wewe. Hallelujah. Oh, the for bicycle. Madoma ni flow bidi flow edicla. Hari umuntu umaze kuvanamwe inda enye. Imana imuhaye umwana. Imana ishimwe cyane. Dema walifo odclais kifo demai edibo. Hari undi muntu ugwaye umugongo. Umugongo uri mu icyuma. Hari hagiye kuza mu kanseri. Imana imbwiye ko imukijije kanseri. Twigaruke twari tugiye. Tuzagaruka myaka 8. Ndi umuhanuzi w'urusengero, ndi umushumba w'urusengero. Urumva yo mu rusengero abakobwa bose babona ati reka ngende neza, wenda yandeba nanjye yande. Kandi koko harimwo n'abadasengera aho ngaho kuko bari bamaze kumva ko ivyambayeho, akavuga ati reka ngende gusengera kwa Shimiye hari yazambenguka. Ariko buri yagiye wiyo wanyicaye imbere ukanyicara imbere sinakurambagiza. Ndahiye Uwiteka Imana nkuru. Ntago umwana yaba yaranyise daddy
ngo nzahinduke ngo sheri. amahame kwe Ngiyo principe nagenderaga, ngiyo yatumye abana banjye banyuba, ngiyo yatumye muri iyo myaka 8 nyirangiza. Suko ntakundwaga, narakundwaga, hari nabo twakundanye ntarinze kurondora amazina, ariko basengera mu yandi macaca. Ariko Imana ikambwira ngo no, sicyo gihe sibariye. Umunsi rero njya kurongora, Imana inyoherereza mu cyaro. Mvuye mu mujyi aho bisize za mukorogo bahari, aho abagenda mu mamodoka bahari, inyoherereza mu cyaro cy'ibyumba ahantu bita Irushaki. yego mana yanjye. Imvana y'umugore irambwira ngo renga za nzobe, dore umugore. Nawe yumvaga ko bitakunda ko nta murambagiza, kuko izina urabizi nari ndifite. ahubwo se we numvaga ko buriya uvangiwe. Nshimiye uvuye Kigali, Kimisagara, Kicukiro, Kagarama, nshimiye tuzi, nshimiye amatorero nzi, kukibyumba, wowe ubwawe numvaga ko wavangiwe. Nicyo bita ibipfu by'ibibwirizwa. Kunekereza ko hari izindi mbaraga zagufashije. Imana ikunyuza ihishaka, ariko ikazakugeza nanone ahishaka. Urambuka gasyata, ndagenda muri bisi, Yesu wanjye, ngeze ahantu bita Irushaki, ngeze ahantu bita mu Maye, ijwi ry'Imana rirambwira ngo vamo. Numva ijwi rirambwira ngo fata uyu muhanda. Maze umuhanda ujya ahantu Irushaki, norera moto ndagenda. Mubitana n'umudamu kunzi, nawe avuye mu kazi, yari umuganga. Hallelujah! Ijwi ry'Imana rirakomeye. Umuntu yatakaza ibindi byose, ariko gutakaza ijwi ry'Imana, ubutakaje ubuzima. Aho niho mbise numvira ko ubuzima wari ufite bwari ubuzima budasanzwe. Gutakaza ijwi ry'Imana, ubutakaje ubuzima. Narindiriho Niyo banyise umusazi, banyita uwazezengeye, bazaze barebe wamuzezengeye. Dewini mala witikadeba. Imana ikunyuzaho ishaka kugira ngo izakugezeyo, kandi inzira izakugezayo inyura mu butayu. Nushaka kugera Kanani utanyuze mu butayu, n'ubundi ubutayu uzabukorera. kandi abandi bari Kanani. Ariko nzaza tuvuge kuri Heburoni. Ndabikeneye. Nzaza tuvuge Kabisa. nzaza tuvuge. Twihuta dusoza kuko ntabwo ngewe nabisoza, ni birebire. Naho bigeze ubu ngubu urumva simbabwiye konti Imana yampaye imodoka, simbabwiye ibiki. Kera hari igihe nageze nkavuga ati nta Mana igitanga imodoka, nta Mana igitanga amazi, ibintu byarahagaze ubuzima. Ariko haracyari abakozi b'Imana. Nubwo bamwe badutera amabuye, mwarasaze, byarabacanze. Abayo yabamenye kera, cyane. Pastor Tuyisenge iza to demand us for the dry. Imana igomba. Nzagaruka mbabwire rero kuntu ubukwe bwabaye. Ndumva ntacyo bitwaye. Uzagaruka bitubwire. Nzagaruka mbabwire kuntu mfite ryo kuntu ndarana na Dr. Yes. Adowini Flodi Edwanski. Nta jambo Imana ivuga kuri. Reka nsoza. Ngubu rero nshimiye, tugira amahirwe tuzakuza mu gice cya kabiri. Kansoreze kuri iri jambo. Ndagira ngo mwumve neza igice cya kabiri, comment zanyu turazikeneye. Nanjye nzemera musange Huye. Reka nsoze. Karibu. Urabinyemereye cyane rwose. Imana iguha umugisha. Ntago nava imbere ntaguhesheje umugisha wo kwijambo ry'Imana.
uracyari kumwe natwe, kora subscribe, kore share, kore like kugira ngo Karuvali itere imbere. Ahandi hantu wanshakira kuri Blessing Miracle TV Huye, nibera mu cyaro ariko ngo we neza. Yobu 23 uhereye ku murongo wa 8. Dore nigira imbere ariko ntihari, nasubiza inyuma nkayibura. Mu kuboko kw'iburyo aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona. Ariko 10 izi nzira nyuramo, the leprosy for the edible, nimara kungerageza nzava nkomeze nk'izahabu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dore nigira iburyo n'ibumoso ariko sinkibona. Kuba uyu mwanya utari mubona Imana suko Imana yakuretse. Kuba uyu mwanya uri kugeragezwa suko Imana yaguteye umugongo. Yobu yarayibuze. Nanjye uvugana nawe hari igihe nayibuze, ndayibura pastor. Bivuga ngo yihisha mu kuboko kw'iburyo cyangwa kw'ibumoso kugira ngo ntayibone. Hari igihe uyishaka ukayibura ahantu hose. Umva ijambo asoreje, dimeflo or helbla, izi nzira nyura. Mu bigeragezo uri kunyuramo, izi nzira iri buguhuriremo nawe. Menifo obey alas. Mu ntambara uhanganye nazo, izi nzira iri bugutabariremo. Ndumva ubutabazi. Amen. Nimara kungerageza, ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo kugeragezwa k'uyu muntu kugeze ku iherezo. 2021 ni umwaka Imana igiye kukudemanda skide fordro. Ni umwaka Imana igiye gutabara ubuzima bwawe. Izi nzira nyuramo Imana irayizi. Pastor Imana irayizi. Imana irayizi. Imana igiye kukugirira neza. Reka ngo hanure uyu mwaka Imana igiye kugutabara ku buryo bukomeye. Nimara kungerageza, reka mvugane n'uwari mwageragezwa uyu mwaka. Yego, ntabwo nzi ahantu utuye, aho igihugu utuyemo sinyitayeho. Aho wicaye uryamye uyu mwanya ntabwo mpitayeho. Icyo nzi cyo Imana ivuganye nanjye muri 2021, Imana imbwiye ko igihe cyo kugeragezwa ku buzima bwawe kirangiye. Akira gutabagwa mu izina rya Yesu. Ndafashijwe. Dusenge. Imana iguha umugisha. Reka nzakomeze. Wari wihebye, bedo plesk for, warubabaye, ibyiringiro byawe byari byatakaye. Wa mugabo yakubwiye ngo sheri shushu bombo shokora yaragutaye, yagutanye abana. Uyu mwanya uhanganye n'amahanga utarukwiye guhangana nayo. Mawali wipio osklohoch kampo ni klisti fone ma. Uyu mwanya uri kugeragezwa, uri kurera wenyene. Humura. Uragwaye, humura. Urashomereye, humura. Ukeneye gutabagwa, yantabaye irahari. Ntaho yagiye. Ndashaka gusengana nawe. Va ku gitanda
pfukama aho ngaho imbere y'igitanda. Omiyo Floscle, mbabarira ugenda ufate diplome yawe uyipfukameho. Pfukama kuri kaka business kawe kari karapfuye. Pfukama kuri iyo nda yawe yabuze uruvyaro. Pfukama kuri iyo mariage yawe yari yaranze, kuko Imana ijya gukora imirimo n'ibitangaza. Data ndagushimiye. Be honest for on my desk now. Uyu muntu murambuyeho ikiganza gikiza, murambuyeho ikiganza kiruhora, imbaraga zawe zikora imirimo n'ibitangaza kuri we. Yararushe, ariko ntabwo yararushe ngo ageze aho nanyuze, ariko nawe mutabare. Urakoze kunyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kora subscribe kuri iyi channel, nurangiza ujye no kuri Blessing Miracle, niho uzasanga namba yanjye, niho nyitangira. Blessing Miracle niho nomero yanjye iba. God bless you.